be true. Speculating, a long time waiting to hear a word back from you. Conversations in my head got me conflicted with what you said. I tend to second guess myself, like too much. Amatxo badaki zure laguna hona datorrela? Amatxo? Zulatzen nahi olituak. Hay que reposición, Tania. Ha sido un poco incómodo. Baina zer ere oin, en plan... Gaur ez dakiz horretan etorreko da Maite aritzen bila. Baina Maite dator.
Ze, itxura honak honek? Bai. Bai. Tomate barik, ez? Baino jantziz ipini. Gero aldatu, baino jantziz aldatu, baino jantziz aldatu.